Ingrama and right man no court it me by. Say afin ayakwa fear ni. In Swatre near Brantian, yes, we see from. okay. In Swatre near Brantian or Asante Kotoko. Last year, bear around this time, Honana, Okuprai, ACL. Now, for ACL, when you try videos on ACL, the museum, and you bracket what? Tinimun tinipa, and etia, say. When go to Juno, in tinibi as so mua of her, and in tinikitwa, and obi out there nante dia. Oh, na ya wa betimi at aye ne la la bia dia na but don't say born the movement Yeah. and as they show mercy videos ni bi otimi gina no wa bu ni mu kakra na wa dane ho akonifa aso opia bo no asa wo so aba benkum na nipa na twam no say a lot goes in the pause the start wo otimi tum kasa abo ne be so gina prekope na wo san start bi ni nyina no kotodwe ni mu omre online na esi form no na pon so omra ofa obebre nti I think say ni gisema Asante Kotoko ni nyina na ye say kam ye sure coach Karim Zito go be market no for pay right back. I'm not even sure say even with this one coming in whether he will still go for a right back or not because of this is na call that one kwa to sure Kotoko give me my boy against dreams here. Joseph Amwana or left back Kotoko den be ball right back. That was the same factor. Or ye na afemu de batum say all kon anim no na ekawo mu kakra. Nti so wetimi aba on said you start with low profile match wetimi aba we a you say one team na training for almost 2 months. Ti ebia na window yi omatimi edena shem. Don't forget say Shaibu Abubakar no. Aba Shaibu so no so anya ACL. Ba onu Kotoko register no. Okay. The window ye bie no betimi ayi ni din. Every no be a show. Amdi obi da show. That's na abeta mo aso Kotoko register no. To window ye duru na Kotoko betimi ayi Albert din afrim. No mdi obi abesho. That can that is 28 ni nyina aboma. Because me check just sentia second you want me say bebre no we o ma okeke amodo mu nyina ma renew mu na slot no assess senior no was already 30 na junior no ye 10 ntem say mo ye limited anesa because say no sha ubenya obi say Benjamin Chum Aziz Dari no wenya Kamara train no na wenya ima Lord Amwa Cote and here 5 6 Patrick Esiedu Francis Akwa Joseph Amwana 8 Samba Ablo 10 Ansu Hamzata Zakaria 13 Adabo Tinedu na NY 15 no na wenya Kweju Set Jewu Walid Babayaya and Medford hono Emmanuel Enchi na 20 na ka 10 the 10 no na obi se list to Saka Peter Donzu Kwame Poku na 25 awuchi ma register man register okay tubo ba ekosi 30 ni pepepe yes intine say 2 free mu in Shaibu and Albert Amwa na saka 2 slots ti da sem penifo beje bi kwan inda so mo am register mo no on be yibi afirim na ma akwanya na ba beda ho amom de bi ahyem ana say 2 players pe no de ba be ka ho sa abira court so be die na ne saka 1 no na be ka striker ne pe nti enyem wan so mo Kotoko register mo bitim be ka omo bi omo nse den hu so mbo ne yie sa no technical team bit me decide say we mon de ebia empe baby from mfana enyomankui but I think that is a good news for Asante Kotoko team no and positive one especially moving ahead of this particular transfer over ye koye nim no enu a ze go say abranti bi si form agona ho Kulibali yes Kuliman dia so mo de friend na Kuliman na over omunya abutre kakra na kakra na ye no ehu so enye hu sa ba ku bi yo kan no she 7 me so no kra de no a clubhouse wa no mo pe mo JJC no
eji e ka so de ji we fafa ka ko wadwe ala se sana mususu se because ball no boy any there oh na say omusa mani ina so ja so ka se de o she go no ye bo na baso no ara no no so am fa mo man time kakra obi so de etimi ko sa of no oni we yana kulimani kulimani kwaro ba di o be ma ba o for munya butu o be de ja bo be ko me ke you know kulimani jira so yes eno ase oba azum so jira so kakra nti eno anese ozo oba mu kakra but ba ku de no she 7 ne de you say no ana no mo da na se se no mo ye 3 na ba ku de 10 na 10 ya ucha na nya uche sa kale se for ne 3 over as kuliman na so mo sa hwe ni biem so mo sa man bi a training bi na oh nya so okay am check say o ma so mo bitu ni be 2 weeks kra mo be ko be 2 weeks of course mo pro mo donzo de na ehwe sa no pa me sa story no anti so mo hwe bi kan ya so mo hwe bi kan anti as enra we na tie supporters ni bia nza no pa mo nya audio ni bia o mo kire so abrante ne ball na obo ne de say Isaac Boachi bi na say hey fast track no ne obo ye no nya abotre na Isaac Boachi ne Bukwala ne Mbela mo no enye Kuliman I'm happy many aje say also dey atoso say technical team also mo ko be because of the akwen say transfer we say Kotoko fa captain West o say Zuku bi aba ha enya papa sa was baby Kotoko eduru no ye hia pia so ni enko pajani sum na ta na ejani blue nti ni kwan say koyi obi a as we see ni trasi bia say wabebo shot ba ku bia hye na huri yo chena bi no ye be gina park so na control cried nti technical team ni convinced any player be on the January we over January we there will be a bit critical on their signings nti e ba boss sem of family man yeah team FC has good for your captain show mo jesi metitin sem before mo hona menya abotre ahwehwem nsem na metene nya de Samu titin sem before mo FC for no on say aso wura champion you be a aso we jane nan kakra nke man say ye buba obi a we jane nan na from aboni bi afa ba bia na ye de ahye no ene na ama ye wura champion sem no ne kan ase na onye from fanyu na we na de be sisu e fo from be sisu na we ma mo papa from de sisu ase me mpe we no was obi a patu bebre na we na was obi a mo kro no pay enti bibi yira ne de be shano ba ke janari bo de ko se na where you come from so be you from but they so be you from aboni so e blast ti ande obete okay to obi a ne from aboni a blast ya how dey use no ma be search for far who be e de shano enti den asi enti ka utie nsem no pa enam di mboni ni ntino enama ne ho ayehi nko case na ko case pa ki ura champion case but I say eboneto enti atinte hu Tiama FC for ni take advantage enti ura of ebenya bre ubre ni ntino because after the show nyenya cause before FC for no ho omo ye smart as more element of jirgugu kakra ewo mo hihye man na me hihye yo deja aso kwa je kakra wa Peter Oba ya la Peter Kotoko say omo some pay replacement among Fias MPB Samu obi a na se what trinity first na omfre na omuya wo mo na se de wa unity na akoye 6 months Kotoko jana 1 year no be cry so we ya me ya macho 1 billion kwa se was trinity unim se in bakono ka so be ba no 1 billion no message in bakonde man no bosumini Peter and reply mo sa you know scan no Kotoko friends anu mu ya wo mo na over menum ye ni etese so because of che 10 series gra or send message remember message na the 2 days gra you me ya no ko fa na send me ya na we tell message na the 2 days now reply can moment obi esa so na say de na ni susu no so ana nya metitie no die ti na make say Kotoko compare
replacement and now being shared and then one say be a backup. Who said about is backup plan. So Sunny Ebeya say one in the car na year na intentum no. Who say general transfer no and chebibisa. And this about Kona ya na the Mutria Utmi a year first choice, second choice, third choice. We don't go one here 2 weeks, 3 weeks time, 1 month be near cruise soon after season no as I at was. Into one here na fi no na Akwako Jones na enye one area Pena Kotoko ehwe senke bia nka ono nkwa ne ho de a ka ka se bia omunya abotre ye ka bi ni se ka se obi ababogo na so ye se ye nya na abotre ba le so munya abotre ya so on se ababogo ba te se ye nya na abotre ba go kra de ye se em se we se ne a akire din e kan ya o se edu na mo se na just na edema wo body e boyfriend ma chine we na omo o de blind no omo ji ye no mo se na o ka be ado bag ni si ye no no bi en da so ni be ko na e che bi be ko na sa play am kala si mo no na o be ye you bi an run la fa ma no stage when him station for man nchiro ho na se ne be ya so mu ni anu be na ye enti ejuma wo ho so ati ase enti no se one player na bi ana wan hwe na the focus because Kotoko supporters ne pe boy na sem awofo se ne finishing product na ase questions kakra bi ya unya coach bi o ye but in terms of overall delivery ni there we will be o ye adwuma de team no ujira go mo ye threat ma ada what I say at least o be run opponent no side no down kakra any sa no man say ke bia nke itima ye ne finish ni ho adwuma ana say unya strikers are on etai ewo presence ewo within the 18 box no mu ni echire hono no bia no a ne crosses no beba ebia na ebia watimi a convert dia mo and this was such a player na what team no mu asa ache ya you wouldn't want him to go but here is the case anka me pe 1 year me pe 6 months Kotoko say kabaya nkenya no 1 year se na be ya ebia anka obekọ na eja yenso so yetime nya bibi kakra wom with all this discussion you know obia no where Kotoko supporter on the team no pay and nipa aye kana sami me understand they say he's a minor or you be on otusika kokko ye go here na say na we here there yes otusika akọ and tisika nye problem in fact wa Kotoko former trainer bi kra sika o di tua ne dan ka say na nye issue where ya no tua dan na ne ka de ma no say nti we obi a and there are some even for what I'm told other promises to the boy and with all these promises there Kathleen Sinka nka ebe pusu ni kitu ebi ne nka ebi anka wa say sense but say still on reply message ni dia not just boy you mean agent dia na obo 1 year bi ka ho ba ha wo mo na ne age no na sabi na nkokwa anka o say no mo yemienu onu de na Germany okay ana ba ko no boy ba ko ya na somua so ho somua ko na hye ni onu somua ko na onu nya Germany na nko na hye no ana o ti ase se o de nya hwe aye me ya de na nso mebo so ati ase enti say no ni suro ni nyina o nyina ne say onko sign na afe bibi nkoba na won san enkoye no se on se de o wa ka no mu de o kan de sase me gyina wo de so a ebi ma de na san 1 year se ne agreement na Kotoko so ntia se ana ebe ha wo mo 6 months no da bi say 1 year ne bi but eba na ye be mo akọ no so mo so mpa na I mean nim too much about me say on says about 6 months na we gyina na ha Kotoko no na me ka se ebia sese mo na na koka 1 year no abagi atum but said okay is about 5 months time crab mamen ko na say no so I and then say ya ka was sign ne ya tun ba say o man ko tina me ka say o metime na akọ o ye 1 year ne agi atum o ye be sign 1 year mai e ba chara nkwa kra be mo akọ ese ska na mo pe na no kon je 1 billion no ho konko ji 1 billion no fan to chire na nanka ko 1 billion dia enka Kotoko sika mo de man no and there zaro and they just free of charges jina fa akoko ye yi ni ade ana offer minim se chedi atima ko hwem kakra Bank of Ghana ade no
but scan information che say scan from Kotoko side the say scan on no dem be am dey awie o so about now me wan kai man kai am say omo a si echi akọ pepepe busia bi dey aye don dey awie te ba ya kwa say you know hand to mouth nti omo money da so say ebia say ye freezing tea say ye jemu a ombenya bi no omuso nyina ye kakra na boy ye no say din nti say enya busia ya nti mo nya bo kra je busia na mo nti kakra mati wo ho no say scanner de o mu say mai de na so asa ya sam asa ti se kan yomere ai kesni hu asa nti amika say ai o ma no mo kun tokwa na anopa na ai echedin ni abere o so ni adesle keka ho no bia o baby eno na explain baby ma sika no ko faaye no say on say na producer kire baby sika no ko faaye ai mu nsem kakra so ho de no so mu nsem kakra so ho de ya ho nti ejama menya ma menua no na